manganda ita ia falu kami ba ebua dada zo ayata Yesu Keriso ba faumasi lo valangi ama ba fawo sa gehehani amoni iya duhum sito bali berhuwa ke da bazi ma ukande te hale moroi bazura gamai dola fazatelu ngavua sisi wa irugizifulu imaneta romalindo balai fosumanya Yehova ana au ande basia ni senda fefu bafahona danyano si bahala sama bafalabu agu wolazi ande heu irugida mangandeta helo walangi amazo ayaga Yesu noma fondondongo daromalimu so aya banoma baso iya bama ande ko ya ganda aga hama atua anda aga irege ya uga za motoki ya iya badade maso aya irege to bali orifa ma iya duhu salom ama ina ba telefose no maseko ta Yesu Keriso sofana tanda sohagele no tola urudu orahu ita banahia ande no abole ita irege tola tarugi nahia lo walangi bazima ukande ama ina batalifuse temigu khada bazima ukande ya da doblarua furi trinitatis ya da halo lo walangi sisama satelu lo walangi ama lo walangi ono ba lo walangi eheha ama ina batalifuse sura gamai dola ande bani sura razo selomo samasa nota ila hani razo selomo ande ama ina ya da razo sifahuna faatwa hada ya gohita dadanya baba nura sura ande ama ina ya da baba me faboto badede zamati ena mo faatwa ira baba mafanoi fa aurira baba amoy baba site faudu bazomasi lovalani bani basoda ande ama ina ya da ifarosi ai de darazo selomo ande baba mulis sumange lovalangi ngavala zifalu khaya ita hefa musodada ba hefa budada tafuli sumange nia boto no soda ba faurida ande ube ezito balitoi badaromali ande umane sumange ama ina batalifus hadaya ni fotoy sumange ande ama ina biasanya na bagangolifa hada ma keadaan dunia ni fotoy sumange ande habada otebe ia baniha solaklakemi baniha sinangia tefu sumange sisobada daw mahada ia ama ina batalifus sumange ande otomatis da tabe ia sumange sisohi ni fotoy sumange ande ama ina batalifuse tafai gizi sohi soadu da tabe bazi nangia mane masumange ande simanagi baba aurida ande ama ina tabe zumange sisohi fona lobalangi hada ya zumange da fona lobalangi ama ina ya da botoda nosoda bafa aurida ama ina na harato morai lobalangi segala sesuatunya dari Tuhan tetapi ni fotoy sumange sisohi ande tanofona lobalangi ya ia da faurida botoda bafaliwaliwada ama ina ba talifus ni fotoy sumange ande otomatis same sumange i alui zisohi si baga-baga da ibe ezumange bazamati mabazinanya manema habazo lakhlakemi iya badao yalu dania si baga-baga somohua pasifaudu bazomasi lobalangi simanage zumange ni beeda fona lobalangi ama ina batalifus ya da sumange sisahi sumange somohua sumange satula hade ya da ama ina ya botoda ande nosoda faurida nalu faru kazira ira iyo hada ya zira ira iyo ande fehede silasahi fa afaqadada bafalausa bahulu dan sebagainya nora iyo da fona lobalangi dan tatu sae lo masih ita tabi isumangi silesuhi eroza mesana ita ama ina pasti no pernah tabi izumangi bazi fatalifus
bama bani hasilnya mane masuman, dan kita mencari yang terbaik. Simana ita baba auri ande kita cari yang terbaik, memberi yang terbaik, sumanya sisehi ande tanofona lobalangi, ya ia no soda botoda sisehi, buah-buah da sisehi, sila rai-rai, sinanya tabi'i sumanya Yehova. Baita faruka zirai, hana leo masih dania zane masumanya ande. Otomatis watabe ezumanya fonani ha amaina. Ena omuso dedenia, ena mola kami ia ba keadaan ba acara sinoso si managa ita fona lobalangi ta aloi hei salala ena umasi lobalangi zumangeda ena omuso dedenia wa magia ita irege dania ohau dedenia bane masumangi ande ama ina data bali ita sumangi sauri data bohoni ita data efao ita bazumangi silera ira yo ande ina edania bali sumanya satula somohua basumasi lobalangi wa orida tuho fosumanya Yehova ana au baboto sara be ekhnia zia ni sendau tesenda dau ama ina bangabua sisiwa me imane fosumanya Yehova ana au ande basia ni sendau fefu ama ina ba talifusa ifarau si bay da Salomo ande ena atabe ke Yehova zia anisondada zia ahobu keda masino ibe keda lobalangi tafuli sumanginia ama in hada ya zia adae tengah hasia akefe tengah hasia okheta tetapi sia agina teda tabe efona lobalangi tabe sumangenia me imane mi ofona yo bangaluban walobalangi aba ba atulede batebe nanana khani anda ya itabada ama ina batalifusa hada ya zia asisohi anda databe sumange lobalangi me imane goy bani sondami anda dania mi be izinanya ke lobalangi itaria baba ori ande ama ina batalifusa ina tesoga buladede avena alui lobalangi ina tesono rodede avena talui zonra uga Yehova tetapi gena tedanya soharazaki ina tesoho hobu so aya oleh foi tabangalui lobalangi hada ya ini aluda ama ina akun shopi ada ni aluida harimbale ada ya ni aluida halawada bo sinangea o masih ita si teramo reba harimale si teramo reba akun shopi avena danya tabe lobalangi anda yai tabada ama ina batalifus sia aho zisna sandada anda da tabe fona lobalangi wasisohi anda boy da ni beeda ke Yehova si toroi bazino taoguna tenga sia aseda amaina si tosai anda yai tabanahia ande databe ezisohi anda sia ketika so berkat, mari memberi yang terbaik. Ketika so berkat ke lobalangi, ni be Yehova baba molala tedada ol be olifuga Yehova. Teretedeng. Itaria kedande amaina olifu ita zamuala bambuala. Tetapi aiwa badae bayo muso dedemi bambuala ande iya bazamuala ande omuso dedemi. Artinya maina batalifusa ifaro dededa ena bay olifu ita lobalangi ena bay olifu ita Yehova bazi no ibe ekheda eroma hobu berkat ucapan syukur me imane fefu hadaya bami be isumani fanando sabagere da oze bua tanifunania me imane bazamo sumange ya o banogi da zamo masigo ya o tuh Fasumanya Yehova ana au babotou dua ba ibee fahena dania nosi halasau tesena da bangabua sifulu me imane ba fahena dania nosi halasame ba falabu agu bolazi ande amaina batalifus bangabua sifulu ande no ifabu ukhda Yehova bazi lo mangolifuga lobalangi ibe hobu-hobunia ibe fahana ibe zisohi le faambo dania haywa bada imane
bazile mangatalisi tanema baoya geibasi. Artinya semakin kita banyak menabur kebaikan, menabur yang terbaik, maka semakin besar kasih Tuhan bagi kita. Semakin ebua tabe kezoaya, bas semakin ebua ifangan dauli kuda. No iwa badara malinia dozi sila mangatalisi baoya ibasi. Iwa nasamigi amaina bada imane oya zangatalisi bafaambo. Baoya zila mangatalisi balu ambo kihnya. Artinya ama ina semakin kita memberi maka semakin Tuhan memberkati. Bayi hasane maita amaina. Tetapi mari kita memberi yang terbaik. Anda dania fahuna keda zamasanahana no kita taruh zisohi. Anda ibe hobu bakeda banyak memberi maka banyak juga menerima. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat percaya, sinoto bali banua Yesu, data bali ita duma-duma, na umasi ita tefahobo ita, mari memberi contoh, memberi yang terbaik. Hana, no ifabu uhobobunia me imane, dozi samati hegu, basilo aifa badu duma heregu, bale utehe mangan rege, ofeta maubunia. Artinya janji Tuhan bagi kita, orang yang tidak pelit memberi yang terbaik, maka Tuhan tidak pelit memberi berkat baginya. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Tuhan memberi yang terbaik dengan sepenuh hati. Banyak memberi berkat, maka semakin kita menerima berkat, maka semakin banyak juga kita memberkati orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Mitana badodo. Amedola fazasiwa ngabua sisiwa imane. Fosumange Yehova ana au ande basia ani senrau fefo iru kita oya duhu manganda ira. Sauhagele darumalimu amas sino obe ekema. Bamande kebe ekema ba abele baba malwaya iya. Yalo farainda aga khu Yehova baba me esumange sisuki ande. Irge fahona danya hobo mabakam lefa ambonda aga me Yehova za me esisoki bakama za musani do yaina aga fona tua Yesu ya lote bulo darmalimu ande bakama dama fatau tau tedema iya iya Tuhan.